زیادتر نرخاندن گریدایی روشا روجاوای کردستانی اپراسیون ترکیه برامبری وی او پروتستوی مید قادان ابنتویده به طایبتی پیوندین امریکا و ترکیه ام دیل لگل میوانی مل استودیو آمد دمیرهان شهرزاد پیوندین امریکا و ترکیه ده باقفن سلاو که آمد ایرو پنس و پومپیوتین ترکیه لیوکی کو نبدلی ترکیه کو پومپیو پنس ورن هلوستا ترکیه نزدیکه یا ترکیه یا سردانا پومپیو و پنس تو چاوادن اول گلک باشه اول اساسا مثلا وینا که سروک امریکا هیچ نخوازه بتندی بسر ترکیه دا برو جبوی اوه هنک سانکشن و امبارگو اعلان کریه زیادتر سمبولیکه تیسا جی حول ددن کو ترکیه بینه سر ریه که راست روژک بری روژک دست جی ایریشه سر کردستان روژاوای بکه لترکیه نقایلش بوی نخوازه ده تنگاسیه دایه و دوی واریدا معروف دکارج دیاربون و دیتنین حکومت و ریوبرین ترکیه جی فهم بکه بو نمونه بریا چند ساعتا سروک کمارا ترکیه برز اردوغان گوت از ناخوازم جناب جیگری سروک امریکا ببینم ببینم دوانا 5 دقیقه پای وینا که دا جیگری ویگونا تی برز اردوغان صبح بیانی تی پنس ببینه یعنی خویانه پشت پرده دناوان دا یکیتی تنه دناورا اردوغان و جماعتاوی او کیوی یکیتی تنه کک آمد نها سردانا شاندا امریکی پشتی پیوندیا تلفونی دناو بینا سروک ترامپ و سروک کمار اردوغان ده پیکا دوی پیوندیه ده تیگوتن کو داخوازه امریکا پیکانینا اگر بستکیه هر وها دسپیکرنا دیالوگ گدنا بینا ترکیه و کردان ده لیسر و کمار اردوغان وان هر دو داخوازان جی رد که نرخاندنا تبید راست اول رد که لی حتی کریت قواتاوی بگیجه نها ترکیه همی رای عام جهان الدجیویه او 5 اندام آسایشا یکیتیا نتوین جهانه لدیجی حرکت ترکیه لدیجی روجاوایه و گلک جوانا که هر وسا امریکا داخل دیار کریه که اف اپراسیون اف شر داگر کرن اف دبه کوته که و کاتگوریا جریمه لدیجی مرواتیه crime against humanity و چونکی که بو اول راست و راست دیجی ملاته که دیجی گروبه که دیجی یعنی وکی ملاته که کرد نه تروریست مروریست بیشتر تشتی وساطه نه کسی ایریش نبریه ترکیه سردستان تنه جبوی اینها ترکیه گلک تنگاسیه دایه او تخوازن نه کی خوگرام بکن وکی کو گر رد بکی که تامدی چی بده رد بکی گلک تشتی دنه تی چی بن نه تشتی هری مهم اوانا چی بکن مهمتری با کردستانی ام چی بکن شماره او مهمه نه تشتی مهم بونی ام دوی روشی دا اوه ورایا گشتی جهان پشتگیرتنا حق و حقوق کرداد که کودوی دمک کردا کرد حول بدن انجمن آسایشا یکیتیا نتوان دنیای بریاره کی بده کو کردا بپارزه او بریار میمه د فرمو پیمان ناو دولتی دا کرد بناو بیتنه پارستن نبیجه باکوری سوریه و نظام چک و فلان و بیوان راستو چونکی تشتی کو تی سری کردا جبونی کو ام کردن افتی سری ما کو اگر گلکی ترک بخواد بیشین روزنامه‌وان ترکا اگر کل روزاوای کردستان ملاته کی دنی بونا تشتی کی وسا کربونا ترکا تجار علاقه خونه دانی بس آخفتنا خود جی سروک ترامپ دست نشانده که بیجه کو از دخواستکم ترکیه به کردان را دیالوگی بکرد. راسته. یعنی گوا گویی که دیبیجی و ترکیه وی دخواست دیالوگا سروک ترامپ رد بکرد. بله. دی انجامه وی چی بنگوره؟ والا رد بکرد نه یکم جاره یعنی نه یکم جاره ل استثنایی جاره ل امریکا کوماری و نه اول مهمه که کوماری و دموکرات و سربخه و هر نوع بله که نکرداد که آمد نها ام لسر اکرانی کردستان 24 دبینم کو دیمنین زندین هزین ارتش سوریه درباسی
ناو باژارê Kobanî dibin bi alê Sûriyeyê derbasî nav Kobanî dibin ev yek bêguman di êrîşa Tirkiye got beramberî Rojhilatê Firatê Rojavayê Kurdistanê Rûdayî de ev encamekî wê yekê ye gelo pêka anîna vê rewşê ku artêşa Sûriyetê nav Kobanî tu wê çawa dinirxîn ئەوە ینی نەها دکارە gelek xeter beşî û dikare baş beşî li goriya rewşê niha Tirkiye hewl dide li gel Sûriyê li hev were tê her tiştî Tirkiye hewl bide tê her tiştî bide Sûriyê ji bo ku Sûriye tiştekî nede Kurda her wiha Serokkomar Erdogan gotibû ku Kobanî ji bo me gelekî giring e em dê Kobanî bigirin bi hatina artêşa Sûriyê li gora baveriya te û me tirsî rabû nikare eger teşebbüs bike tê mala xwe xirab bike yani ne mümkün eger tiştekî wisa bikin niha Tirkiye di vî evkî da xeletiyekî zor gewre kiriye zor gewre kiriye dinya der û dostê Tirka wî dibêjin divê Tirkiye xeletiyekî mezin kiriye sebebê ku Amerîka hewqa sikber Erdogan de dixwazin wî ji wî xeletiya wanê xeter vegerînin rojek berî rojekî ku Tirkiye yekcar bê îstiqrar nebe ne tenê Rojava û Sûriye û Kurdistana Başûr û Iraqê bê îstiqrar dike Tirkiye bi xwe tê bê îstiqrar bibe. Kek Ahmed her wiha di hevdîtina xwe telefonî li gel mezlûm Kobanî Serok Trump ji wî re destnîşan dike ku ew wî li gel Serokkomar Erdogan axeftiye û Erdogan gotiye ku ez garantî didim em dê êrişî Kobanî nekin lê di qada xwe navxweyî de helwesta Serokkomar Erdogan cudatê re dibêje em dê êrîş bikin û em dê ew babeta herêma ewle hemû jî bigirine destê xwe. Rast lê gavê ku mariv saykolojiya Erdogan dirêne mariv elmane lê birêne tiştê kiriye û gotinê dibêje gotinê wî û rastiyê ji hev û din cuda bûne. Di dinyayekî dinê da dijî. Bo nimûne hemî welatê Ewropa gunebar welatê NATOyê alyansa askeriyê NATOyê nav Rojava da dibê çima maddeyê xalê pênca naxine hereketê piştgirtina me nakin. Dibêje li Tirkiye kes newêre bersiva wî bide ku bêje ev xalê pênca ew e ku eger dewletek êrîş anî ser endamekî NATOyê hemî dewletê endamê NATOyê wê êrîşî wekî ku êrîş hatiye serwan tê qebûl kin û wî welatî biparêzin. Lê nabêje NATO dewletek endamê NATO êrîşî welatekî dinê bike tê bê parastin. Bînî çiqa yani tiştekî çiqas basî yek li Tirkiye mirovekî tune der û dorî wî bêje ku eybe tiştê wisa nebêje. Bes her wiha li Tirkiye Birêz Demirhan ger hemberî siyaseta Tirkiye ya Rojavayê Kurdistanê helwestek jî bê wergirtin ew mirov dikebine binçavkirin tê neze seserkirin tê negirtin xetere zor xetere yani niha serokê muxalefetê serokê hizbê resmî li Tirkiye nikarin fikrê xwe bêjin yani Erdogan bixwe cenabê Erdogan bixwe ew tiştê ku dibêje jê bawer nake çünkü ez bi sala ve ji mindaltiya xwe ve ev zanim ku Erdogan kî ye mesele bo nimûne bizanim bi çi ilmî perwerde bûye li gel kî perwerde bûye çi newe kitêb dixwîne ev tiştê îro ku ew dibêje heta 5 sal berê ticcar wî fikrî neparastiye. Birêz Demirhan girê dayî vê rewşa derbasbûna artêşa Sûriyê nav xaka Rojavayê Kurdistanê jî vê de hevhatînê tu çawa dinirxînî ji bo wî pêşe Rojavayê Kurdistanê bandora wê tu çawa dibînî? Bandora wê yani mümkün e bandora ji xwe vêgam vînakê ji bîr nekin. Rojava mixabin gotina Kurdistan jî bikêrine talîn. Lê ne wextê gazina em behsa wî nakin. Îro roja berxwedanê ye û dilê me jî li gel wan e. Em gazina yekîtiya Kurdan em gazin nakin ji bonî bira ew nebin, birayê me neyşin. Lê ticar negotine ji xwe em cewazî dixwazin, em otonomî dixwazin, em tiştekî negotine. Ji bo wî bi rastî zêde ferq nake. Lê ferqî çi ye ji bûna me niha mühîmtir? Yek, qatîlama Kurda bête sekinandin. Dudu, hiqûqekî Kurdan navdewletî bête qebûl kirin. Yani ku eger îro asayişa yekîtiya netewa bêje Kurd
گەرە بینێ پاراستن ڕۆژاوا ژمارە سەرکەفتنێکی مازنە دەستورە عێراقیدا سووریەداژی ئەو بێتە نووساندن کێکامەت جوینە پەرلەمەنتویا کوردستانی گرێدایی ڕۆژاوایی کوردستانی هەبوو ئەنە کەسە پشتی بریارین پەرلەمەنتویا کوردستانی داخویانیەک بەلافکردێت دوێ داخویانیا خۆدە ئەنە کەسە دەبێژێ ئەم ji بۆ یەکگرتنیش بۆ یەکرێزی ئامادەنە ئەم دخوازن ئەف پرس ji پەیە دەژ ڕێبەبریا خۆسەر بێکردن ڕێبەبریا خۆسەر گرێدایی یەکرێزیە دوێ هەلوەستەکە چاوبابێژە گەواگو ئەنە کەسە ئامادەی یاخۆ پێشکەش نەها تشتێ هەریمین بۆ کووردا ینی حزبایەتی گەرە نەمینە حزبایەتی هەرکەس ئازادە چ حزبی چ مەذهبی چ دینی بپارێزە لێ پێویستێک و ئەمە تەف کوردستانی بن ئەمە هەمی کوردستانی بن و ئەگە ئەم کوردستانی بن هیچ فەرق ناکە کیژان حزبی کیژان مەذهبی کیژان دینی دینێتە مەذهبێتە حزباتە ئێتە لێ ئەف وڵات ئێمە تەوایە ئەگە بووی عاقلیەتی حرەکەت بکن گەرە بێژن سەر چاوا سەرسەرە بەلێگەلێک سپاس زۆر سپاس بۆ ئێوە بەلێ ئامەد دەمیرخان لێکۆلینەر و شارەزاد پەیوەندیان ئەمریکا و تورکیەدا